Uyu munsi tugiye kuvuga ku nkuru y'umugabo w'umuhanga cyane akaba n'umukire wa mbere ku isi. Uyu mugabo nta wundi ni Elon Musk. Tugiye kurebera hamwe inkuru ye uko yageze ku kuba umukire wa mbere ku isi, turebe n'ibindi byinshi mu buryo bwimbitse ku buzima bwe. Ikaze nk'ibisanzwe. Elon Musk yavukiye mu mujyi wa Pretoria mu gihugu cya Afurika y'Epfo, avuka ku itariki ya 28 Kamena 1971. Umubyara yitwa Elon Musk. Akaba yari umwinjiniyeri n'umukanishi cyane mu bijyanye n'amashanyarazi ndetse n'amamashini. Ibyo ntabwo ari byo yakoraga gusa kuko yari n'umucuruzi ndetse n'umushoramari. Mu gihe nyina wa Elon Musk we yitwaga May Musk, akaba yari umunyamideli kuva akiri muto ndetse yaje kubikomeza kubikora imyaka myinshi. Ariko akaba yari n'inzobere mu by'imirire, akanatanga ubujyanama mu by'imirire myiza. Umuryango wa Elon Musk wari ufite ubushobozi bwo hejuru, ariko nubwo byari bimeze utyo, ubuzima bwa Elon Musk yari abayemo ntibwari bworoshye cyane mu bijyanye n'urukundo rw'ababyeyi, kuko Elon Musk yakundaga kwigenga kuva akiri muto. Mu buto bwe, Elon Musk yari umwana w'umuhanga cyane mu mibare no mu bumenyi bw'isi, kandi agakunda gusoma ibitabo cyane kuko yatangiye gusoma ubwo yari afite imyaka 5. Elon Musk niyabaye mu buzima bwiza cyane akiri muto, kuko yahuye n'akaga ko guhohoterwa ku ishuri aho yigaga, agakubitwa n'abanyeshuri bagenzi be, kuko hari n'igihe bamunyujije mu idirishya arakomereka cyane. Ikindi, Elon Musk yari umwana utajya uvuga cyane ku ishuri. Akandi kaga yahuye nako nuko ababyeyi be baje gutandukana bahana divorce, maze Elon Musk ajya kubana na se. Gusa Elon Musk yaje kuvuga ko kubana na se bitari byoroshye kandi ko byari bikomeye cyane. Elon Musk aho yigaga yari umwana werekanaga ubuhanga budasanzwe cyane mu bumenyi bw'isi ndetse n'imibare. Akiri muto yize gukora programme z'ikoranabuhanga, maze ku myaka ye 12 nibwo yaje gukora video game yitwa Blaster, aza kuyigurisha ku mafaranga $500. Ibi bikaba byari nk'intangiriro yerekanaga ko Elon Musk ashobora kuzavamo umuntu ukomeye cyane kubera impano mu by'ikoranabuhanga yerekanaga akiri muto. Mu mwaka w'1989 ubwo Elon Musk yari afite imyaka 17 nibwo yimukiye mu gihugu cya Canada kugira ngo ajye kwiga. Icyabimufashijemo kugira ngo agere muri Canada nuko nyina yari yaravukiye muri Canada. Ibi byafashije Elon Musk kubona ubwenegihugu mu buryo bworoshye. Akigerayo yabanje kubana n'abavandimwe be, nibwo yaje guhita ajya kwiga muri Queen's University mu mujyi wa Ontario mu gihugu cya Canada. Impamvu zatumye Elon Musk ajya muri Canada harimo ko atashakaga kujya mu gisirikare, kuko abasore bose bo muri icyo gihe muri Afurika y'Epfo basabwaga kujya mu gisirikare. Ikindi nuko yari afite inzozi zo kujya muri Amerika, kuko yabonaga ariho hari amahirwe menshi mu ikoranabuhanga. Hakaza ko igihugu cya Canada cyamuhaye amahirwe yo kwiga neza, ubuzima bworoshye kurushaho yarari no gutangira ubuzima bushya. Muri Canada yize ibijyanye na business, yiga na economics cyangwa ubukungu. Elon Musk yize muri iyi kaminuza imyaka 2 guhera mu 1989 kugeza 1991. Nyuma y'iyo myaka 2 yahise yimukira muri Amerika, akomereza amasomo ye muri kaminuza ya Pennsylvania aho yahize physics na economics. Elon Musk yari afite impamvu nyinshi zo kwimukira muri Amerika, kuko yari afite intego yo guhindura isi, kandi yabonaga ko muri Amerika ariho bizashoboka kubigeraho. Elon Musk yamaze imyaka 2 muri iyi kaminuza guhera 1992 kugeza 1994. Amaze kurangiza yaje guhabwa impamyabumenyi 2 mu bijyanye na physics ndetse na economics. Nyuma yo kurangiza muri iyi kaminuza ya Pennsylvania, yahise ajya kwiga muri Stanford University aho yari agiye gukorera PhD muri physics, ariko hashize iminsi 2 gusa yaje guhita ava mu ishuri. Iyi kaminuza yimazemo iminsi 2 gusa, kuko zimwe mu mpamvu zabimuteye nuko muri icyo gihe yabonye ko internet itangiye gutera imbere cyane, bityo ahita ashaka kwinjira mu bucuruzi aho gutinda mu ishuri. Mu mwaka w'1995 Elon Musk n'umuvandimwe we Kimba Musk baje gutangiza kampani bayita Zip2, akaba yari ikigo cyari kigamije gufasha ibinyamakuru gushyira amakuru yabyo kuri internet. Iyi Zip2 yaje gutsindira amasoko akomeye mu mijyi ya Amerika. Nibwo mu mwaka w'1999 Zip2 yaje kugurwa n'indi kampani yitwa Compaq ku mafaranga angana na $307 z'amadolari. Iyi Zip2 kandi yamenyekanye cyane kubera ibinyamakuru bikomeye cyane nka New York Times ndetse na Chicago Tribune byatangiye kuyikoresha.
Aya mafaranga yabonye avuye mu kugurisha Zip2 niyo yakoresheje atangiza ibindi bikorwa bye. Mu mwaka w'1999 Elon Musk nibwo yatangije icyo bita X.com, akaba yari banki ikorera kuri internet. Icyo gihe gukoresha amafaranga online byari bishya ku bantu. Iyi X.com yashoboraga kohereza no kwakira amafaranga ukoresheje email, washoboraga gufungura konti ya banki utiriwe ujya kuri banki. Gusa nubwo byari bimeze utyo, muri icyo gihe hari indi company yitwaga Confinity nayo yari yarakoze system yo kohereza amafaranga. Icyo gihe niyo yari ihanganye na X.com ya Elon Musk, kuko buri company yose yashakaga kuba hejuru mu bijyanye no kwishyura online. Mu mwaka w'ibihumbi 2000 X.com na Confinity byafashe icyemezo cyo kwihuriza hamwe bagakora company nshya bayita PayPal. Iyi company PayPal yaje kumenyekana cyane ku rwego mpuzamahanga. Nubwo byari byihurije hamwe, ntabwo byaje kugenda neza kuko haje kubaho kutumvikana mu bayobozi bitewe nuko Elon Musk we yashakaga guhindura ibintu byinshi mu gihe abandi bayobozi bo batabyemeraga. Nibwo mu mwaka w'ibihumbi 2000 Elon Musk yaje gukurwa ku mwanya wa CEO, ariko yakomeje kuba umunyamigabane munini. Nyuma yaho PayPal yakomeje gukura vuba cyane kuko abantu benshi batangiye kuyikoresha kuri internet. Mu mwaka w'ibihumbi 2002 ikigo cya eBay cyaje kugura PayPal, kigura amafaranga angana na miliyari 1 na miliyoni 500 z'amadolari ya Amerika. Elon Musk yaje kujyana hafi asaga miliyoni 180 z'amadolari. Aya mafaranga niyo yamufashije gushinga SpaceX no gushora mu cyitwa Tesla. Aho akaba ari naho yatangiye urugendo rwe rwo kuba umwe mu bantu bakomeye ku isi. Nyuma yo kuva muri business za PayPal kuko bari bamaze kuyigurisha, Elon Musk yafashe amafaranga yabonye ayashora mu nzozi ze. Mu mwaka w'ibihumbi 2002 Elon Musk yashinze ikigo akita SpaceX, agishiramo hafi miliyoni 100 z'amadolari mu ntangiriro. Intego y'iki kigo yari ukugabanya igiciro cyo kohereza ibintu n'abantu mu kirere no kujyana abantu kuri Mars. Gusa mbere y'uko ashinga SpaceX yabanje kujya mu Burusiya gushakayo rockets, gusa birangira bivuyemo kuko bamusabaga kwishyura miliyoni 8 z'amadolari kuri buri rocket. Nibwo Elon Musk yatangiye kwikorera ize, aribwo SpaceX yabanje gukora Falcon 1 na launchers 3 za mbere. Mu mwaka w'ibihumbi 2006 launcher 1 yananiwe gukora ibyo bari bayitezeho, bituma Elon Musk ahomba amamiliyoni menshi. Mu mwaka w'ibihumbi 2007 yaje gukora launcher 2 nayo irananira. Mu mwaka w'ibihumbi 2008 baje gukora launcher 3 nayo ntiyakora uko babishakaga. Muri icyo gihe Elon Musk yari amaze gushora hafi miliyoni 100 kandi amafaranga yari ari hafi gushira burundu. Mu mwaka w'ibihumbi 2008 SpaceX yari isigaranye amafaranga make cyane. Elon Musk ubwe yari afite hafi kujya bankruptcy cyangwa guhomba burundu. Yari asigaje amafaranga yo gukora launch imwe gusa imbere n'inyuma. Mu kwa 9 mu mwaka w'ibihumbi 2008 nibwo yakoze rocket ya 4 igenda neza nk'uko yabishakaga, maze ubuzima bwe buhita buhinduka burundu. Kuko nyuma y'ibyo ikigo cya NASA cyahaye SpaceX kontra ya miliyari 1 na miliyoni 600 z'amadolari. Aya mafaranga yakijije SpaceX anatuma ikomeza gukora no gukura. Mu mwaka w'ibihumbi 2010 SpaceX yakoze Falcon 9, akaba yari rocket nini kurushaho, inakora Dragon capsule. Iyi Dragon yahise iba spacecraft ya mbere y'ikigo cyigenga igeze muri orbit no kuri International Space Station. Mu mwaka w'ibihumbi 2015 nibwo SpaceX yakoze ibintu byari byarananiye isi yose, ubwo bakoraga rocket igaruka igahagarara neza ku butaka. Ibi yakoze byagabanyije cyane ibiciro byagenderaga kuri izi rocket. Ubu tuvugana iyi SpaceX ifite agaciro ka biliyoni 150 z'amadolari ya Amerika. Ikaba iyoboye isi muri rockets zigezweho kandi inafite gahunda ya Starship yo kujyana abantu no kujya kuri Mars. Elon Musk kandi ubwo yari ari mu mishinga ya SpaceX yayifatanyaga n'iya Tesla. Ubundi Tesla yatangiye atari ya Elon Musk ubwe kuko yashinzwe muri 2003 na Martin Eberhard ndetse na Mark Tarpenning. Intego yabo yari ugukora imodoka zikoresha amashanyarazi kandi zirusha iza essence ubuziranenge. Mu mwaka w'ibihumbi 2004 nibwo Elon Musk yinjiye muri Tesla ashoyemo miliyoni 6,500 by'amadolari, ahita aba chairman, aribyo byatumye agira ijambo rikomeye muri Tesla. Tesla yahise ikora imodoka ya mbere ariyo yitwaga Roadster 2006 prototype, akaba yari imodoka y'amashanyarazi yihutaga cyane.
Bayikoze bagamije kwereka isi ko imodoka z'amashanyarazi zishobora kuba nziza cyane. Hagati y'umwaka w'2007 n'2008 Tesla yahuye n'ibibazo bikomeye cyane, harimo ko gukora imodoka byari bihenze cyane kuruta uko bari babyiteze. Nibwo kampani yatangiye gutakaza amafaranga menshi, ndetse haje no kubaho amakimbirane mu bayobozi bituma Eberhard agenda. Mu mwaka w'2008 Tesla yari iri hafi gufunga burundu. Muri uwo mwaka nibwo Elon Musk yashoyemo hafi $40 z'amadolari muri Tesla. Aya akaba yari amafaranga yari asigaranye imbere n'inyuma. Yahise aba CEO wa Tesla maze atangira kuyiyobora byuzuye. Hagati ya 2008 na 2012 Tesla yatangiye kugurisha Roadster. Nibwo muri 2010 Tesla yagiye ku isoko ry'imigabane ibona n'amafaranga mashya yo gukomeza gukora. Muri 2012 Tesla yasohoye Model S, akaba yari imodoka nziza cyane kandi ifite umuvuduko ndetse n'amabatiri akomeye. Ibi nibyo byatumye abantu batangira kwizera Tesla. Mu mwaka w'2015 Tesla yaje gusohora Model X, Model 3 na Model Y, banatangira gukora amabatiri n'ingufu zisubira. Ubu tuvugana Tesla ifite agaciro ka miliyari 700 z'amadolari y'Amerika. Indi mishinga Elon Musk yakoze nyuma ya Tesla na SpaceX harimo Solar City, ikaba yari yarashinzwe na babyara be, gusa Elon Musk akaba yari we mushoramari mukuru. Intego yayo yari ugushyira solar panels ku mazu no kugabanya gukoresha uyu muriro usanzwe. Muri 2016 Tesla yaje kugura Solar City ku mafaranga angana na miliyari 2,600,000 z'amadolari, maze ihita ihinduka igice cya Tesla. Ikindi nuko Elon Musk yari umwe mu bashinze OpenAI, nubwo nyuma yaje kuyivamo muri 2018. Muri 2016 yaje gushinga Neuralink. Gahunda yayo akaba yari uguhuza ubwonko bw'umuntu na computer no gufasha abantu bafite ubumuga. Nanone muri uwo mwaka kandi yaje gushinga icyitwa The Boring Company. Gahunda yacyo akaba yari ugucukura ubuvumo munsi y'ubutaka kugira ngo bigabanye ambutiyaje mu mijyi. Muri 2019 yatangije Starlink, gusa akaba yari igice cya SpaceX. Gahunda yayo akaba yari gutanga internet ku isi hose, harimo n'ahantu kure. Muri 2022 Elon Musk yaje kugura Twitter kuri miliyari 44 z'amadolari y'Amerika. Nyuma aza kuyihindura amazina ayita X, aza no kuyihindura uburyo yakoragamo. Muri 2023 yaje gushinga XAI. Gahunda yayo akaba yari ugukora AI ishobora guhangana n'izindi nka ChatGPT. Nyuma yaje gukora Tesla Tekira muri 2020, akora Tesla Flamethrower muri 2018, akora Band Hair Perfume muri 2022, akora Tesla Shot muri 2020 ndetse na Grok AI muri 2023. Mu bijyanye n'ubuzima bw'urukundo bwa Elon Musk harimo ko yashakanye n'abagore benshi ndetse akaba afite n'abana benshi. Ngaho mu mwaka w'2000 kugeza mu mwaka w'2008 Elon Musk yashakanye na Justin Wilson, akaba yari umwanditsi w'ibitabo. Baje kubyarana abana 5 harimo Nevada Alexander Musk, umwana wabo w'umuhungu waje gupfa afite amezi 10 mu mwaka w'2002 kubera sudden infant death syndrome. Hakaza Griffin Musk, Xavier Musk, Kai Musk, Saxon Musk ndetse na Damian Musk. Hagati ya 2010 na 2012 yaje gushakana na Tarura Riley, akaba yari umukinnyi w'amafilime w'umwongereza, gusa baje kongera gushakana muri 2013 kugeza 2016. Gusa uyu we n'abana bigeze babyarana. Hagati ya 2018 kugeza 2021 Elon Musk yari ari kumwe na Grimes, ariko uyu ntago bashakanye byemewe n'amategeko, akaba yari umuhanzikazi w'umunyekanada. Baje kubyarana abana babiri aribo XAEA 12 Musk, gusa amazina ye yaje guhindurwa akitwa XAEA X2, hakaza na X Darksider Musk. Yaje no gukundana na Shivon Ziri, ariko ntibashakanye, akaba yari umuyobozi wa Neuralink, ikigo Elon Musk yari yarashinze. Uyu we baje kubyarana abana babiri muri 2021. Elon Musk ni urugero rwiza rw'umuntu wagaragaje ko ubushake, ubumenyi no kudatinya gufata riske bishobora guhindura ubuzima bw'umuntu ndetse n'isi yose. Nshimiye abantu mwese twabanye kugeza ku musozo w'iki kiganiro n'iby'agaciro, bibutsa gukanda subscribe, gusharinga iki kiganiro ku bantu benshi, nawe ubutaha Imana ibarinde.